Yes, Idol Joanne, naragsak, digiti retired employees iti Ilocos Norte Electric Cooperative ngaminta manarimaan ti release na tatan. Wino pa naka-ted kadigiti retirement benefits nang nangruna kadigiti agritiro iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Dahil timpa ka mo ni Acting General Manager si Cipriano Perry Martinez. Kadigiti kakailyan nang nangruna launay adu digiti ag saludsud iti laing kalabes kalpasan iti nakaduktalan da nga ada digiti pondo iti inek nga mapupukaw wenno na us-usar iti nya manabalag naman pay kasakit impasigurado da nga aming agritiro iti nakamat kooperatiba ket maikan iti benepisyo nga rumbeng nga maited kadakwada. Yes. Yung mga nag-retire we're already paying them, no? Actually, I take this opportunity na rin din to announce, no? We're already paying them, no? Meron tayong pera. Yung dati kasi, kaya naman hindi nabayaran kagad is kulang yung pera. Yes. Yung mga nag-retire, we're already paying them, no? Actually, may yung pamamalakad natin sa init, maganda, mataas ang ating review, no? So, nagtatabi tayo ng pera para mabayaran na. So, pero meron tayong ibabayad doon, based on that. Kahit nakulang yun, mapupunuan na natin yun. Tabiat lang doon, may mga nag-file kasi sa Paset panagsalita ni INEC Acting General Manager Cipriano Perry Martinez. Datikat nagbalin nga epekto iti laing kalabes ng investigasyon gaputa da digiti may pagarup na nasusar nga pondo ng nangruna iti retirement benefit fund nga nagbalin nga interest digiti may pagarup nga sumagmumano nga empleyado iti laing nga naglabas nga administrasyon. So gapon nga kadigiti agundaway na ipasublin iti benepisyo gaputa adan iti pondo nga makautdan iti nadakamat na benepisyo kadigiti Ilocos Norte Electric Cooperative employees. Damag manipod iti INEC para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.